Tukuya Recucunata, saluda Panche, Yana Papanchi, Carratope Mecapanche, Comunidad Cuatro Esquinas, San Rafael, Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Ñuka Corazacapani, orgullosamente Corazacapani, Ñucanchi Causacunata, Shinja Chingapa, Ñucanchi Shimicunata, Ñucanchi Costumbrecunata, Fortalecamangapa, Shinja Chingapa. Chimaica, comunidad Bandacashpapa, Tucuy, comunidad, nombra Júpiter, Cuti, Paita Yacuya, Paita Yaika, Quillón. Está bien. Banda, quiere bailar, tío. Yucashuti Micapan, Kay Ramón Cachimuel, presidente de la comunidad Cuatro Esquinas, Chinayata, mi turismo partimanda mi
Mirador Romiloma Picapanchi. Kay Mirador Pica yuyaykunami hapi panchi ñukanchika kay cuatro esquinapi kawsaq tayta mamakunawan unkuymi de una vista llakichirka kay ñukanchipa kawsaypi llakichikakpimi ñukanchipa noviki vichkarina rikurirka ukupi vichkarina y mascarillata churana chaymantaka ña ñukanchipa karka mejor trabajokuna ña illarka vicharirka tukuy chayka mejor turismota kallarichina trabajana y shinallata culturakunami kutin chinkakurka Coraza, Pendón, San Juan Bailey tukuykuna chay culturakunata rescatashpa kay Romilomapi Miradorpi funcionachishun nishpa y comuna parlarishkanchik y chaymi ña kunanka inauguración ruranakupanchik asha ayuda tiyarka junta parroquialpak $5,000 y chaymanta kutin shinallata comuna minga shinallata trabaja y tukuykunawan trabajashpa katiparkanchik. Kay pushtukumi karka sector Romiloma nishkaka shitashka Lomago y shinallata basurakunata shitak loma pero miradorka suman miradorta rikushpami mejor kaypika shinallata San Rafael Tapas, Cachimuel, Mushunñan, San Miguel Alto, kaymantaka rikunchik San Miguel Bajo, Cachiviro, Waykupungo, tokagun tukuy comunata kay Kucha Indero compañía, shinallata Imbabura, shinallata Kutacachi urkukunata, tukuykunata kaymanta rikurin chaymi ñukanchipa yuyayka lluksishka mejor ñukanchika turismota ña parlashpa katinakapanchik nishpa. Ña kunan kallarishkaka ashtawan ruranakunami tiyan kay lumapimi rurakrinchik shinallata ña kallaringapaka larga vista nishkakunata kaymantaka urkukunata rikunkapa compañiakunata tukuy imapa chingashkakunata rikunkapak shinallata kaypika y larga vista nishkakunata y taravita nishkakunata ashtawan shuk cosas kunata yuyaypi charinchik ña proyectopi ña kanchik sino que kullkikumantallami mana rurashpa kallaripashkanchik y pero kayka rurarina pachami kan y kayka paskashpami kunan punchamanta kay turistakunata chaskinkapak mayka rikunakushpapas mayka llaktamanta mayka provinciamanta mayka comunamanta kashpapas futukuta hapirinkapas shamuyushapan Coraza monumentowan Pendón monumentowan shinallata tiyan Bolumbio shinallata tukuy guta charipanchik beneficio kanmi kay comunidad cuatro esquinaka 130 gendiukunatami charinchik comunapika familia y kuti volpi wawakunandi tukuy rikushpaka casi más de 400 yalimi kapanchik. Allá viene Richie, la locomotora, allá viene Richie, la locomotora. Yo lo vi, 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 yo lo vi. Ñukanchipak mantenimiento ta rurana kan kaykunaka mantenimiento cuidana tukuy guta rurana más que chayta rurana chaypanmi kunanka ñukanchipaka kan cobrashun yuyanchik shuk $. Kunanpika inauguración pika Coraza shinallata tiapan y wakinkunaka bailanakun pendonero kuna y shinallata y hipaman conjunto grupo kuna shina danza ukuna shinallata tukuy programa ukuna tiapan kaypika casi chawpituta tukuchiripan. Yo kashuti kapan Ramón Cachimuel shinallata kay sector Romiloma pikanchi Mirador Romilomapi
mayqa llaqtamanta rikunakushpapas, mayqa paispi rikunakushpa, mayqa provinciapi rikunakushpapas, kaykuman shamuychi, visitaychi, kikinkunapa kayka sumak rikuykuna, kuchakunata rikuna, pukyukunata rikuna, lumakunata rikuna, kaypika tukuy kay San Rafaelta rikuna, tukuyta rikuna, urkukunata rikuna, mikapan. Invitanchi paktayalinkapak. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.